ifumu nyingi ko emwe koshekero okunda omuno gutanga unyinga wanji ni cyecho mbani aje yabansia omuzintwire nimbugana yeye bansia echo nikimanyisa ki yejo nikimanyisa ngo omuntu omagara gawe ari cyo kuba no kunda cyo kwenda horo kutunga mu cyago kukibona no urushe mezo twahora nakugira twahora najyango twebaza abana bitu tukayitetenga kutubagire kandi tubatureye tubatureye mwe ko kushekero wukunda omunwa Orwo kubanza hatakizibe cyangwa ekitwine obwiro bukukira ntujja tureba abantu nibareba complications neba ya complication of instead yes koko umuntu kuje mu irwaro ayine kirunda namurebe kirunda kitakukira yokasharaho kakibira ki shukari konko bubonero bwa shukari ni syndrome no bubonero bwinji munonga taramuka makare specific cyonka kaba kukira kurebera aho akaruko umuntu munonga warebo yiniriho rya buridakika banzo ejo muki omwirwaro na wareba no shishashisha buri kiro iruko ejo muri ki omwirwaro okushesha kutarimo kunyamizi mingi turoka ntushesha dukutibira nkeberesha Vesto Murunzi nakutangerera eshaha zaba ibiri z'ekiro n'eshaha y'amakuru agacencwire kandi agizobere agutwakurundanira orukuzaga gusa wonde Elias Ritugusa hamwe na Lois Gava oworumo rw'obubonero bitakaga kwikiza mu bwijire reka tworeke ebyija bwebembire rero nabwanyuma tuja kusiha amakuru ombwijire omagacencwire kireki umushubuzo mu roho yuma ayisira abana be bashatu na n'obutwaro iyo mukuru yanshobora ndadia twegombi toke yatwikaliza yatuhumubazi yatugamba gukize nkoho enyine mu rubirizi nibasikanira entebe y'ubwamemba bwa parliament mukuru wanje David na n'umwami Ntamuhira bakupakingezo fomu zenyinezo Rostam batongwize sharo z'ebishara okurinde byo bahangwa bwensi omuri Rwampara tongera kutangerera wasiba kurungi eshaha ne yamakuru agacencwire kandi oruga kusonde Elias Ritugusa hamwe na Lois Gava oworumi orwo bubonera amakuru mbwijwire omushubuzi ow'emyaka 84 enzarwa ya district ya Chikube bitobe na ko mu rurembo rwa Hoyuma ayisire abana be bashatu arukwejo nusobutwa obwabateriro mizi omushobuzo isera abana be yamanywanka Wilson Chiza omutura wa Ngogoma omuroko gwa Kinogozi omugombore ya Buhimbo mu district ya Chikobe ogwabira ryo mushobuzo w'enyama omukatara ka muhanda ogwa Duhaga omurembo rwa Hoyima
nikigambwa ngo Ciza arundi n'abana bona bana yabatwara mu cyaro cya Ngogoma nuko kubahereza obutwa n'icupa ya soda buri umwe nuko bashatu bakaferaho bwa nyuma yo kwirukangiza bwa ahirwarire rya Hoyuma. Aina abana baye abakwasire abahayire obutwa abahayire ngezero kwetolereza chance yampa nafunaho umwana abayira kena amani omukuru yansobora dadi yatwegomba itoke yatwikaliza yatuha umubazi yatugamba gukize nkoho umubazi ogwo bwabayina agubahanya mugabo akaguza agubahayira atanti atabwirege mu maizi nguli gwo buduliduli bwa pinki yatuhereza nitunywa nti gukize nkohoro kandi yakire yatuhereza ne soda tumaze kunywa guli nitunywaga na amaizi namugambe yahatibu mu mazire yagamba ata yatuihayo twagaruka muka kyonka itwene tugura tuli kubi. Abana bahiro butwa harimo w'imyaka 14, 12, 8 hamwe n'5 bwa nyuma na waye hiro butwa bitaho turugambere ebi hatarya hirwaro erya Hoyuma Regional Referral Hospital aha kujanja bwa uhako baharuho kutakenga mwaka lekabuweho musinge kandi uhako baharuho ensonga ku bantu abakuru nikensonga tusotinge kaito abantu abakuru batali kuitahi habo kuba tukuitahi yamo abana tukuletereza amaziga ihanga byona yerifuerwa atinga kino kibaye. Wilson Isingoma nagira ngo Ciza akangana no mukazi we orukuturo mu cyare cya Rusaka Ser mu division ya Hoyima East bito ngo mukazi abire nakira kusindika abana ngo barebe hishebo. Omusajjono amahura agayizire nti bakuzoka bakawukana n'omukazi omyezi kamukagera biri so kikusana we kiniga kyayakihireyo ngo omukazi bakawukana nibo atwala abana babayito barumye omukazi obakiki ekiki kiresere nibo kugamba nti abantu tulina kuba bobwegendereza na munumba nabayito orabo oli muzaire manyo omwana ogwalina obwomezi hataligamba kugenda mukolekyo kwenda kutoka kuzala ekintu ekyo kindumire ensonga zaitu tuzifuere muga tikiri kirungi ekiniga kituhingura ine kityo bazaire oba abantu itwena kutukali hano ekiniga kibi abana bali bana habwa butinga mbere baire violence timanye ensonga zabo kyonga abana tubalekero bugabe bwabo nk'abana abo kuba haira abana obutwa wakazara abana abaiseti bakazaire tibakaboite baboneno bulungi bwo kuzara kyonka abana baliho tukusasa nkabazaire tutunure emirambo abairege bana nyenki akarabwiro no mirambo tujamuteka kw'emisango enjawulo naye kati naddala omusango gwakugeza ko amisi omusango gwakuta disituare madi kati omuntu babasa abaana be nga polisi tukyate kyeyakoze kandi bwe tunakakasa yenyine kyeyakoze kati tujamuteeka kw'emisango enjawulo fayiro yatujja kugenda mu DPP yajja asalawo emisango yakumuteekako. Obwa hato omwana omwe na nishebo nibo barya hirwaro rya Hoyima Regional Referral Hospital omukujanja bwa gasha kwa Ambrose Nwagaba Katoto. Bikorwa nkebyo nebikorwa bibi kandi ntubijubira twagumiza mu nagacencuire bwanyuma yo kumara ubwire buringwa abantu bari kutahirira bishara na no kushisha byo bahangwa ekiretire okosya akwensi abishitongore echa World Wide Fund for Nature WWF echirukurinde byo bahangwa chikwatanise na Nairobi Breweries Ministry byo bahangwa na namizi hamwe na nabebembezi aba district ya Rwampara batongwize ensharo ezo kurinde bishara bya Kachigani kibaru murindija kandi bagarukire batongoza ho tanka ezo kutangiriza amizi ezo mbekirwa abantu ababasize okurugomba bishara ebyo. Ivan Tumuhimbise mukuru w'ekitongore kya WWF nagira ngo abantu barukwika 2020 ababire nibakorera emirimo yabo omu buryo butashikire omu kisharre kya Kibale bakikiriza kucyurugamo bekundire bwa nyuma yo kushomesebwa akabi ko kutahirira ebisharra ebirukushisha amizi omu mugera gwa Rwizi kikaguretera koma abarijiro mu bisharra bashomesibwe kandi bahirwe sente zo kubahwera kongera hantasike y'amakagabo no kubongera za tanka 2 zo kutangiriza amizi okurugaho amajo kandi amizi aganigije kubanegeje nisebwa amakagaro kurengo mu 10 mwenda twazombekereho hanyuma
arije phase y'iki project turi kutongoza tank 13 buri tanka era twara amezi garengana na lito mutwaro so izitanga zona hamwe zaza ku harvestinga imitwaro 22 liters 220,000 liters of water. Beatrice Muhereza narongo w'ecyaro cya Karagwe omurundi jarwa mpara natwina maskorodene abashomesibwo muhureji basimire kitongore echa WWF ahabwo kushomesibwo ku rugo mbishara bekundire kandi bakagaruka bakahereza group yabo y'abantu 25 MPH ezoro kwika miliyoni 12 ezabakora ntunguka hamwe na za tanka z'amizi nitutubonere kandi waza kutunga amagara marungi umutwe kutururukira ahabwa mizi nabana bona tibine man bona bakakuruka ahabwe jirikaniza miza kumbe niza kutemba jirikani ya miza wene msiye mateshasha na mwene uranga ngwatiye kutagonda mamabe ngwenu tubasimira chimwe kitongore cha WW na Nairozi nitwebaza munonga abikitongore cha WWF nitwebaza munonga aba Nairo Breweries nitwebaza as stakeholders nkabembembezi bo mwanyugu kutandikira LC1 mpaka a parliament level so nitwebaza munonga abwinshonga nti mutuyambire mwaturetero go buhereza obwamizi obukuza kutuyamba amagara for joining us the Ministry of Water and Environment in changing their behaviors, in changing the practices around these wetlands and riverbanks so that we can have a sustainable water resources for our people for now and also for the future generation that will. Amos Kankunda MP wa Rwampara kandi biraryo mujenyi mukuru ahakutongozeho reji ateriro muranga abantu abakiryo mbisharo kuberugamo okutunga emirmendijo yentasya mweno kwija tukakorebi na no kuyamba okuba yambere project eji abantu bakwahereza mizi obutazambisharira kubitimba kwahereza mizi agakurga ahamabata gabo ukosavinga mizi obutagenda ngakabura umugasho nibiyamba abantu bitu kugira ubwiro bashazyaho abo kutahamizo makagabo hi icya kabiri abana babo okushaziyeho ubwire bwo kushoma amizi gagabari hi icya kashatu kurgo mbisharo mwago kwingamo tukaronda sose zezinde zentasi kandi mukahingira hi kutukuza kubarabaramu tureba ngo in terms of restoration ninga shokgarra hebishara turi nko percentage yankaga konka ntusima abo kugira ngo government hinaka sente kandi aketwongireho kugira ngo go murumo kandi tugutemu amani Kerea asimwe wa Nairo Breweries nagira ngo no batire mu sente bitone bazagumana bashejuma ebinte bikozerwe ati twenka company to invest in mu restoring riveries kandi plan yito kureba ngo ebe bitwaberekera izuba twabisustaininga no kugira ngo tugume monitoring emirimo twine communities as to creating twine mu ba leaders so coordinating nabo kureba ngo twa monitoring progress ya agenda je gasha kwa Fred turyakira webare Fred turyakira ntugumizamo na namakuru enyinemwe omwishaza ery'abanyaruguru hamwe na Katero mu district ya Rubirizi nabasikanira entebe y'obunyishenjero kandi ubwahati abamwe bajira mu mbuga z'amateka Omkaruru akokuronda barakwata bendera y'ekibina kya NRM ahantebe y'omunyishenjero akatirwe 2017 byo kwa mushanjo mwaka ogu district ya Rubirizi akachiko akarukora akaruruka NRM kakarangira Honorable Cadet Benjamin Buturo nko wasingwire akaruraka ahabwishaza ery'abunyaruguru n'obururu omutwaro gumwe na kanana 20 arikusinga mukuru we David Tugume Katorebe owabira inobururu rukome na rushanjo 91 na Honorable Twesige John Ntamhira owabira ine obururu kenda rwenda nshanjo na kamwe ababiri abasingirwe bakahakanse ebyarangirirwe nuko kwirukanjira omukachiko keberagiro aka NRM mukuru wanje David amwe na MP Ntamwira bakantabarize ngunyowe nkibo bururuka n'amazuma garwo tukabusinga mu mani irizo bo tribunal bantu bagezeho kumanya go no mazuma uburu tukabukwata mu bakwe kwasengo ubururu declaration forms kazo stamp ya RDC kandi ubaruho ubujulize ngo tukastamo mu rukiko nkabakande sibona barubirizi twikirizane ngo declaration forms RDC stamp
kandi hariho na video mukuru wanje David na n'umwami Ntamuhira bakupakinga izo fomu zenyine zo stamp nyonka twese John nkani nteka nko kwe mu rwego kurugiro karo kuba katira kandi kakareta rubona dokadete yasinga ko icyo kubanza ishungwe itwareba ibintu byabireho omukuru nakuru kutera karuru obururu kutandika shayina necweka shayina myanyimu waza amyaro kuriya za kashakara abantu abemba leta bakiyaza kashenyi kaina handu hona ako agency kwa matogamba kuza kutera bachika polling station emwe batushanga seru mwecheza kutera shayina bagaraka bashomba abantu babatwara handi kandi security erukureba ho omwishaza Elia Katerra naho ahichukuru na churumuna barkwesimba hamwe Honorable Hatwib Akatoto akihayo bururu kanana rushanju 35 kandi we Muhammad Katoto owarangirirwe yihayo obururu kenda 2028 bit Hatwib Katoto yahakansiza kimwe ebyarangirirwe so turaza kuzeyo tusitame turebe kitwakora konganyo nandagira ngo president akijira taho mushonga zitu akwa president esi Katerera na Rubirizi ne yeye akijira zitaha mu bucari kare abuze kirya ground ako mutora basa kwiba abantu kandi ukabepakira omugandi nkaga akashonshore cheke kebiragero omuri NRM kashobora zimwe ahashongeze bari kugenderaho babana bashazamu omuntu wasingire ningo kurangirira okugarukamo akaruru omumaja ezibariyo nubahurira ezarugire omukaruka NRM akahwire imisango cyagena maso okulirwa ngabwe muraba akachiko kakora buri naku ne kuri omukaga ne kusande era tusimanyo abantu bafe bonna abasobodde okujja okuwoza emisango gyabwe kandi bo abatwireye emishango yabo borekere bimwe ahabishobyo ebyakozerwe omukaruru no kubarukwenda tribunal ebayambe numumanya ngu ebicweke bingi abanyakajara tabaragizire mugisha kutera karuru abamwe bakabatera abingi ba agents bitu babiha omu register abingi bababinga ayibashemiye kubana batera akaruru kwate bishani nje kandi na engineer Karisa hano yabaye nabantu benkabo twahenshonga zito mbahandike kandi ezindi twazongeraho mu rurimi ko nkankirebuka twine nshonga zishikira munonga kandi zigumira munonga abwe byabiro mu karuru ukwenda kusitemura ukwenda kiba ukwenda registers twabyereka jya munonga byagenda jya munonga twine masiko ngo mbiro mushanju maze kutushomera ekishikiri bo abarangirirwe nk'abasinguzi bahamya abantu babo ngo businguzi bakibwine nango mu rubuhweji yona umuryankore nitwe banta baronzera karuru turahamwe turyabe twena campaigning hamwe tine incident nemwe na ristine cyabireho ecyabase kugira ngo gino umuntu yatinatinise abantu abakutira karuru nangwa no bakataho na hati ni ingaruka nimba singa hati ekizubwe kibireho ni njangwe na RM tribunal bireshemerere kukombininga file zone ekazireta umurundugumu petitions ekazireta abuko hariyo eya umwami rukari hariyo y'umwami tusime hariyo ne y'umwami kato kandi ubona bahaba biromo umwami rukari nuwe yabire number 2 umwami tusime akaba number 3 umwami kato akaba number 4 mbwe hati wabo bona nkabiba akachiko kariyo nkatebe kansa kutandika kwayo enchwamu yamanja ezuhurirwe okutandika n'orwa kabiri orwesabite rukwisha gasha kwa Onesimus Ndianabo na Jimmy Muhumuza mwebare abanyamakuru bito murebi witu wa TV Sto Murunji ni kusima aho rukuturebera hona kandi webare na rukutorana okureba TV West utwishize tumureho tugarukana amakuru agandi agarukurataho negakushikibwaho Mobit nerwo mite nebujimana oyizeze rukugonshaka okutambe ndwara zombiri nkobhere ebuguna amazomba nezibawe tukundeka mwana wanje hata bakuguba Mobit bakabito mushipa kimwe agarukurataho emigenzo y'uburo uramanyire ngo burutu bwendana n'ubushambani ninde mboze jiri omakuru gitu agarukurataho gabanaga kushikibwaho Mobit nerwo mite nebujimana oyizeze rukugonshaka okutambe ndwara zombiri nkobhere ebuguna amazomba nezibawe tukundeka mwana wanje hata bakuguba Mobit bakabito mushipa kimwe
Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Werarenko mwerere nomfaratsi gw'omutendo kandi nuguhanga omugongo ombero gurukushasha okubiyamaje kigambe bakwecha orukwenda Resform ensi y'ebiroto birungi nyebiti kubyenda Penkoni yakweha utamuha umudu nokora ekikire wanyompenkoni nushumurira kushemererwa ohurira obunuzi n'obusinge noenda kuchamuka mpenkoni igenda yakintu cyo kunywa cyonka mpenkoni nekwamani ohindika omushisha nyishija mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje teri kuteza hangova narisho kuterwa umutwe sinza kutambura ngashinywede ku mpenkoni ukakasi kwata nawe nywako tunga icupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga iwo mushubuzi terasi muzitezi mpenkoni wakinkorire Skylight Hotel, restaurant uhereza bwo murembo muri Mbarara City. Ahi barukereza breakfast, ngakatogo, omelette, Rolex, shumbusha, chapati, chai yamate, eyo mukaru, akatunda ko murembe nebindi. Bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe. Nibateke nkoko, embuzi, ecanyanja, muchamo, obushaza, akaro, ekitoche, echozi, emondi, greens, obutura, eshwiga, kande cyo kunywa. Nikigenderaho hey manya bino buraro burungi bwo murembe aha bei nungi kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera notu mushanje mwenda 18 58 38 ninga notu mushanje notu mukaga 36 Mothers of Africa. Mama, will I ever be the best doctor in Uganda? Well, you've got to be like a geisha bar, staying strong and go on so far. Never give up till you reach your goal. Okay, Mama. I'll be strong and go so far. Lasting long like this geisha bar. Strong and last long. Like geisha. Amanya gange nze mugerwa John Bulega mbera wantoni mukono wano mukifa kyenjini nyini wempangulide pikipiki eno kakati bakama bange engeri gye mpangudde mu pikipiki eno bakama bafa abe mutieni baze ne promotion ene ya kola tune era mbadde ndi mukulya kamene ngamba kangezesa omukisa gwange nempita kiyambi wa MTN nanyambako nanterako nusu 10 ku account yange eya MTN ya line yange nangulira akakola tune angulide kaneyanziza nangamba guze kashiba era bwamaze okungulira akakola tune akakashiba nerakwate namba ne bagitaba mu bululu bwentyo MTN olwokuba nti mbadde muwanguzi wempangulidde mukunyenya nempita mu kalulu wentyo nempita mu bakama bange era nga neyanziza nnyo neyanzege ddala MTN oye MTN kyaddala ebya MTN byaddala ensi eraba enjuba ekyayaka piki ndikutte misana neyanziza nnyo ddala abe MTN. Manager ogito wagito konka batu mu kidara kabatakagiremo MC takiziri DJ atumwe na wiring ebyoma tugumisize shanki ibiri bantu mareka turgo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju
zibe shamushango tikizana ngo okushara keke ni shamushango nizeze zenyine byo ni shara keke tukazakunyumbo nawo pesi yona nesente konga tanywire mbogo nikushekerera nikuteganisa wenda ningende mbogo yoka oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje Mbarara Institute for Social Development ishomero eryatandikira umwaka gwa 2019 kandi rya mwanya gwariyo omuri Mbarara aharuguto rwaza kabare omutawuni ya Ruti bakwiniro bwegese burungi aharurengo rwa certificate hamwe na diploma omashomo ka secretarial accountancy journalism and mass communication electrical engineering civil engineering automotive mechanics ICT hotel and institutional catering fashion and design nagande minji ebyemezano hamwe no kutina ruhanga niba bikwatisa mani okwehandisa ni kugenda umisha ishomero. Hayes recruitment experts jobs abroad n'amashemerwa mingi n'abatabarusi yabona abafuna visas bakatambura kandi benjera kubanyisa abantu mwena ngw'imihendo yabo ebachazire mpaka miliyoni 2.9 mega discount byona biwire harimo visa air ticket emishana mirungi munonga okora cha Kenyonyi omu Dubai emirumo nkaba customer service airport security aviation stewards a check-in agent, landing grounds guides, and aircraft cleaners. Okuhandisa no kwabusha ahamirumo yona ahamataji gabogona. Esimu note mushanju ina note emwe ibiri ishatu ina itanu mukaga ninga note mushanju ina itanu ninga note mushanju ina note rukumi. Yoko mukahumuro tukiri omakuru agacenchwire wagamba habanyakare ninga sho munyankore otagambira haburo noba wahaba itwe nkative tukozero kucondoza kandi twakuretera emigenzo eyabireteje koburo kandi ubwa hati nituza kusyaho ebyo birota rukomanya. Omushaki witu wa TV West atambwire mpaka kuzo mu cyare cya Ntonga mu yo kubanza ero kushangwa mugomborre ya Rugarama mu district ya Shema omakago muzei Kasyomezo aho tushanjiro mu Kikuro Evelyn Kasyomezo oyemyaka nshanjo na mukaga yobukuru atiyo nukwe kutandika kututebeza emigenzo yoburo mutandiko kwezi kwa mukaga umushishisheka akabagenda azo mu kishaka atandika arebe kishaka churungi atagira umuhorogwe asigaye atemaho ayihangaha atema syankaha ngo yatange kishaka atayija atemaye kiti cyeshando cyo bwino bibiri akiretera umukazi atanatanga kishaka cyo umukazi kitacyakira akabantu hakati nubaketa urwitante ubugendo kanyukura ukazinjiriza hoti ekitibacegeka omushonda birisheka yatanga ubu ukishiko kwezi kwa mushanju omushija agende kitema akimarira bakitamumuro kisya abishike n'omukazi bazo mu kiteme bakishekera waba no kimanyango kuwabiroza ko biboburo obanza wabutamwe ntanga n'ingento bibiri kandi embebo kabogita omucibe cyenkute ningashi ekitini bara yisheka no wabashohore kibo mushija mukibanu muza kuba abagambira ati nchakare twaza kushohore kibibero omukazo kabobo ine kibo cyawe cyenkute kine ntemere yacho utamwo buro bwawe utamwe nto bibiri Star Empire izezentugunda utamu entanga utangubu ekibo cyawe utuboneza utamuburo bwawe ato mukasheshe numuza kuba abana mushobora heru mweta kanyamunu ezezendisi ibireze z'amapapa go kwera kanyamunu nchakaroje tuze kuba mukasheshe bashobo bagenda kuba imwe abana mukamugu mu kitanda mu byana mukiza kwimuka mushanga babire
kandi ushanga za kanyamunyezo ziri inyuma yabo nubanjara bitisho mushija nyeneka ningo mukazi kuyabira shamba nabahereze ku biboboro hakaba habaho ki umushija kuyabashamba n'uburo abubire nubufa nabwo bakambacerinda kata kucubasa umukazi abiroburo bwetaka buriro umushija kushambana ngata kucubasa umanye ubwo bushambana bwabutaka bihire bunkate so akata kubasa kuzayo akata kuzayo abo kwa nayerinda kandi ayitoburo atayitoburo bwe n'umukazi takubasa ngati chikubasa kecho chikachitakubasa manya ko mwabire muza kuryo mweza isheka nuwe yabira banza kubego mu ndiro kandi nogo yo kubanza akaba gihome kisika ndiro yanyine yeke ndiro mpango batamwoburo bagira kandi kacyari baju bakateka hwa rubaju uburo munaba mushitama kati mukubega mu isheka takabegiremu isheka begumburugwe akibega abana mujwarubo abana abo kugwisa mizi ngo batabushisha bababegera babatera harubaju kunka mwena mukurira ndiremwe hatu mukiza kuburya bajya muto kuburya utakabutira hakisika hato biga ukibega itonje cyo kubanza otimba kisika ngomoka nkisika undisha bega areba yihega atimba mhango nkihega undisha bega arebe mpachi nkeje yorgambe atimba mhango nk'ikiminyo cyekayito mu buhomaho murya mwinamuka uburugwani babwasa niko twabituriye tutiyobora imwe bishimwe n'abasigazi ba hati abarakuryo mweza batabandize ganuza ebyanyu mbibi ato mukazi aciba bamuhira amahega gewe ni takurya burata kabuganwire kubasika kuri kwa kabagambire iva atugenda ugambire shona nyoko ntwenda kutwara oburo umwana w'umuja agenda azowishe amugamba tata na mama nyinshakare mukamwana wanyu nanda kureta oburo omukazi nawe akirigahi bamugambira tubiciriza wabo tine n'imishangushango yo kukonjesa ngo oburo nshakare oburete ntuburyo omukazi obabire oburo bwawe obusa ebihimba byawe buto mu kibo oyineho nyina zaro byokorwa mu kasheshe obitwara mukikuru bakaba beta bakikuru batarya bakajya bahati tumukikuru narete ebihimba twenda kurya oburo mukikuru ebihimba bitorana abito mu mungu omukazi aragaze nyungu ateka oburo abwihura abureterisiza na nyina zara barya ngo yaganura abaziri omu mateka g'oburo namba yo kubanza okabota kubasaganuza otyo kateka enyama kandi okukora eki okaba oyine kuteeka ebihimba n'ekijamba ebyafayo by'oburo omukazi kuyabira shambana omushaija wagiire Buganda reriba yija atyo akarya oburo omushaija akabafeeraho ati omukazi kuyabashambana eba yaruga Buganda atakimanya yaryo buriba bwisire akabafa bamuziika kandi nekemanya ngo yitwa oburo umwana wawe ayisirwa oburo uhora ngo umukana nkakisiba oburo akabafa bamuziika akabafa bamuziika oburo bukaba bita senene zibita enjwe bita bintu bikandi bita kabiro aburya burya fa nonangwa nkacereberaho nkaninturo wa musika mukanyokoro mutukamuzika ibakabwitira Buganda kuyihisha omukazi nchiro yimuka yagoya oburo baburya bashesha ntuza kunyuka omukazi bamanya ngo omukazi tarisire oburo akaguma omunju yabyana zikiteta atabana bamanya ngo akashohora baza kuronda emibazi y'okutongo ngo butitomo omutabani wabo bitu wenyoko zara ningasho zara kubabire banga kurya oburo obu wabagoyera akaba habaho ki ahakikorwa eki kandi ahabwenki wabiroremwo obushwere kuba babwanga baronagaruka nakubinga waba niba omukazi ocumwire takukunda kubasa abazire be batarire oburo kandi wabajumire reka ryiteka otekwa kuhonga otekwa kushara kyona eki barakukorere mpaka abazire be barire oburo
abo kwa kadite manyobro bwo munyakare akaba atakubasa kuburira musuwane mpaka noteka kubuteka omundiro kandi ukabubegese ngaro batabutera suwane bakaba butumundiro indire je kemanyisa okurya hamwe kwebumba umukemu kandi uburo bukagumana bwosya bwino muranzi we no bwese wani tokura ngo nuhora butanjaguka cyo be bakoresa ngo mwebwe bumbire ugishe kuriye n'abana bawe muriye hamwe munwe hamwe ngume mukwatinde ryekemwe twenzere kwamya ebyo mukikore Evelyn Kasyomezo arukugamba tutyo nuko kwambuka seri omuruntunga mu ya kabiri aho tushanjiro ndijo mukikoro dari yabeyendera ow'emyaka 86 atyo nuko kubitera mu stampo wabo bo bwawe utanaza kusambana umushe uyu wagwita ke ubiri wagwita ibyo kubura bure kubura ukora hirwa bwamera basi omigenza ndijo no kugira ngo mukazi akaba atari kwikereza bwa okugoyoboro atajwire empare yo munda kandi kuwabiro chikora oboro butota bwanga kwatana otyo banza kuronda embuzi yo kutanga n'enjoga y'amarwa butyo bona kwatana rero baburya gasha kwa Mike twacire ahabwa gacencwire webare Michael atwacire okutusyaho ebyakare twagumiza munamakuru agacencwire Dean w'obureberezo bwa Ankole Venerable Reverend Nathan Bob Zmwesugwa erizuba yajweka abakebeza 32 abarukora omukushaba korujungu hamwe na nukore nyankore aba bakwasubwa za certificate ezukoreka umuntu bakora omeberajure byekanise omukoro ogu gwaba omukanisa ya St James Cathedral omurharo kandi gwahikwaho abanyadini aharengo rutare rumwe na rumwe na mnonga abarkwegesa ahitendekere lya BSU omwizeri atateke neryo mwana neryo moyofera yakira certificate ekube kwise emoro yochesi okubura kwebembirwe Reverend Canon Akabachenga obuwurire okwegesa ahakuba n'oburinganiza wotemberera mu kitundu kuburu nuhindura abantu engere yo kuturamo engere yo kutwaraza mu abantu engere yo gukora mu bintu omuntu nahinduka habo abajana ino kujana kwakuri yo kujuna kokori yebyo kujuna ndindagire ki mukama tujire babasi kana abakebezi 16 omuri Nyankore bona n'abakebezi 30 mu St James Cathedral abakazi n'abashaija bona bingana omunamba kandi tushemerwa munonga akabona bakwatanise bakora hamwe omwe omubajwekirwe Monica Mutabaruka twagambaho nawe kandi nisima rahanga abo kututorana abakosayo kwesiga bakatutorana tubase kukwatanisa n'abahereza bamukama abo kwereza umurimo rahanga omugandi Bishop w'obureberezi bwa Western Ankole Diocese Right Reverend Johnson Twinumjuni ashabire abikirize mukamarahanga nkomujuni wabo obutahwamani omukwikiririza omurorhanga gumusamu taferwa ki amagara gataho omukusayo shaba ibambe omwana we yafa ngakita kwihari Yesu abo kubabo already nabareba okusemera uko izere bata uko barumu bayago taferwa gumusereza oriyono isa takwa Bishop Twinumjuni ebi nebindi abigambira mu kiterane cy'abishemwe ekibira hakashozi bwera nyanji bushenyi ruhangana gira twane byana ebiri kugumaho ebimwe byana Paulo nabigambaho aho mbagaritiya nabigambe sura ya 5 umusorongo ogwabiri nagumwe ogwabiri nebiri nagira ati hariho byana by'umwe obusemwe byane byose byo kwane byo kubanza ebyana by'umwoyo aharupapura bibirashatuna n'umwe umusorongo gwabiri nebiri kugira ngo konke byana by'umwoyo nebi okukunda cyecyo obusemwe giro kukunda
Ababurizi b'enjiri bebembirwe Reverend Canon Sylvanus Muhirwe beshengerize abishemwe okwetantara okujunwa kw'ekiwani. Nobashurwe noshambana nobashurwe noyuba mwene ko kubari oshurwe omoyo waranga kwera nobwo yo mu rugendo rw'enseti okiba notambura okikakina kyamarwa okikakina kyamarwa kyetorora oburuza mu rugendo otambura okikakina kyomushambani okyetorora abo kuina mishobo moyo nigahweza abishemo kusasira tukakutahi omuntu no yanga kusasira omwana wawe yanga kusasira omukazi wawe omushiyo yanga kumusasira munywani wawe tomusasira omuntu oshema nawe mukanisa tomusasira twekorira abantu ebifuba biruhire twekorira abantu bingi munonga abo kuba tutukusasira. Orukura ebyokuburira enjiri omuri Western Kole Diocese, Venerable Reverend John Makuru asimire abishemwe ahabwo kwerundana kandi bakamanya n'okugaruka okujunwa kwabo. Kandi naho hateri izoba bonyine aruha abinja bahereza Yesu Kristo amagara gabo kuba muzino w'amagara gabo. Gasha kwa Ali Waswa na Abraham Muganza. Abanyamakuru bitu twongera kubebaza kandi niwo murebe wa TV Stint kwisima aho tureberaho na kandi webare na nokutorana okugumanitwe na nokureba TV West. Tushiriyo makuru agacencwire konka twazagaruka tumureho tugaruka na makuru agandi. Oino mukoronke mbaga yo kugitwa okwinjira graduation okusima enchiko za AGM nemikore ndijo yona abatina events bakuretera ubuhereza bw'ururengo rw'ensi yona ubwa decoration mega tents hamwe na tents zebike bindi byona akasente kenshiko tina events nibashangwa achombeko echa Central Market room nambi 17 ari Mbaguta Street omuri Mbarara City okumanya biri kukiraho tera noti mushanju mukaga hata noni itano chenda na mwenda ananeina tina events nito twenko muri burenge rwizoba abino buhereza bwo murembe katochi yerino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi okurugeri izoba abantu banje tibaregaruka kugire nakwa hamutima ryaguma bina mashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya echa katochi mugume munywecho katochi yerino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi yerine chama chayo muhute katochi yerya hamutindo Katochi alcoholic drink inuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho. Amazina ganje ni Captain George Mike Mukura okwenda entebe y'obuhezi wa chairman wa NRM okuzwekera Eastern Uganda omusingirwa ekibina kya NRM n'ebintu bina okurinda ihanga lyawe okunda Africa entungaka y'abantu bona n'enkora ya demokrasia. Omwebembezi weitu His Excellency General Yoweri Kaguta Museveni ayebembere Uganda kurungi twatunga obusinge amani hati nitwenda ugateeka aha okuhangawo emirimo y'eminyeto okurwanyisa obworo hamwe n'okuhisha obuheereza oburungi bw'amaizi obwegese ebyamagara n'ebindi byokureetaho ogugigahara gwabona. Ehereza Captain Mukura Karuru tugumiseho netunguka tukwatanise na President Museveni. Mwebere munonga nasima rohanga barimo. Amazina ndi John Patrick Byarhanga hazo kumanya kuturumu ahatwina masarazi awejo ngizi ntarikumanya kuye 12 fresh sore kiza aho naho nkazo mfresh sore bamba sore yabo kongo mutukozesa ile birunje byine sore yabo tekukira korarara aha ni ndise nkoko sore ni njukozesa ku blooding nkoko
nk'$15,000 $30,000 shanga ziri mburuda mweniwe oasaruni abamashomero abamaduka abazafamu n'abatunzi b'enkoko banyinamaka abamabara na za hoteli tunga sora ya fresi rero kora amagoba ijuka ngo nibagikushumikira bagikanike kandi bagaruzamo kiri kusisikara aho gabusha free ebiri kukira hotela noti 8 noti 36 5 ngaga ni 5 eyabusha Chibaya Youth Development Sacco abakugo mukurwanisa obworo okubika sente hamwe no kuhereza loan za hanshaji nche bakuletera voluntary savings, group savings, institutional savings hamwe na junior savings, direct agriculture loans, bakuinire business loans, agriculture loans, border loans, school fees loans, emergency loans, home improvement loans hamwe na women and youth empowerment loans. Bashanja muri Kitagata Trading Center Nyakayo Jombara City ahitaje rukuru bina matajo muruti Koranoria hamwe na Nyamitanga. Ebiri kuchiraho za website www.chibayayouthsacco.co.ug ninga tera note 2 ninga note 3 Chibaya Youth Development Sacco, Unity and Development. Mucha tompo twizi kunaruha nkashomaho otwizi tuha mbire nakambire muhame mwami muhame bashejama muhame bishi muhame no naza kunyo twizo ti muhame naza kutema kitocho ti muhame muhame no Muhame Financial Services Cooperative Limited nibo bonkabe ine ansa yebizibu byawe byona tungo buhereza bwabo ka Gohe Main Branch Kaberebere Branch Rubindi Branch Gwebikona Branch muri Mbarara Ngarama Branch Butare Mbare Branch Mugaruske Branch Ibanda Branch Sika Branch Kachindo Branch Nihagira abashubuzi nihagira abarisa nihagira abahinji wana ndakudabiriza enju abana baza kugaruka hisho muro Musei kwa badomu rwa Katoli kundongozi na nanywedde kano ka Ruvera Chauda drink kino kigaji kyaffe kyennyini kakindi katyebule mutolo okolola okotyonguka kwata kano Musei kano bakayita batya Pineapple Chauda drink kakamuddwa mu nanasi bojo mutolo va mu bya bojo tugende tulabe kakiga bangambye omubiri munafunafu kakiga talina maanyi kakiga bangambye tolina maanyi iye naye nenfuna ow'amaanyi butamira ku soda drink n'abawala nabo banywa obutamu Samson Kitchenware bakuretira ebintu byokukolesa omukko waawe kandi nangwa no mu mahoteli bakuretire cooking dishes bakuretera ne dishes okuyamba kusavinga omuka yawe ninga sho mu mahoteli bakuretera za frasika ezigumire ezirabasa kubika cyo kunywa ninga cyo kurya okumaresha habiri nina no mushobo imwe bari mu business ya juice bakuretire juice dispensers bakuretera glass original bakuretera na kitchen electric appliances ebintu byone birakozesebwa mu kiyungu kandi birakozesebwa amashanyarazi abo baraguze biri original byonka Samson Kitchenware barashanga mu city yambarara ahari Mbaguta Street for building opposite na Central Market baraguza kamwe kandi hamwe na wholesale okushubura no kumanya binji 005 008 008 emwe 25 02 makumyana abantu bambarara isingiro lyantonde ntungamo lokojiri kanongo gisoro kabare rukiga na burengero bwizoba yona nomwe two mu kiterane ecebebirwa mushija warhanga Evangelist Timothy Kabare warhanga hamize nemero mu mikoro nebyo kutangaza nobumanyiso ebi akozire hagati yanyu ekine kiterane rugogoma turi muri tubaretere njiri eyamani omuchaha cha Kabale Stadium twebiro 8 ebiro 9 nde biri 10 tujyaba twinemo mupira ogwamana bo banagira hasi bakajangwe byanyu byahwa nitubeta mwije Yesu nayenda kutambira engwala zanyu zona kandi ogwamukaga nituje kwa twine lunch free of charge Chuchumura kabozi komora kabozi Chuchumura kabozi tuntumure stressi Tuntumura urwiro komora kabozi Oshemezo mu wife, oshemezo mu husband Komore tukunywa chaka bozi multivitamin drink
alimentation munsi y'amagara marungi nicikuyambaho kwigura emisi kireta animation mu bashije hamwe n'abakazi n'endijo megasho kwata Kabozi multivitamin drink otuntumura cyubaro na stress eco kunywa cy'Akabozi multivitamin drink nikikorwa bakabozi health products limited cyamibwa UNBS kandi cyuruhombe pimo bya milliliters 320 umuduka supermarkets hamwe n'imotoka z'abakabozi okwetorori hanga ryona okushobora no kumanya birukiraho 072 15 0 Nitukwanjurira Mbarara Institute of Health Sciences and Management. Ishomero lyonka eri cyasingireyo okugunjura abashaho hamwe n'abazarisa aharurengo urwa certificate na diploma diploma in medical laboratory technology, diploma in medical records and health informatics, diploma in pharmacy. Rero bagaruka bashomesa certificate in nursing and midwifery. Ishomereri eri in medical laboratory erime byoma nibereba ko muntu library eyomurembe computer z'ekikacha higuru kandi byemizano bakabiteka mamanika kandi ishomereri rahamibwe ministry ey'ubwegesiye na ministry of health kandi bine bus rugogoma eyokutambuza abeji ebyombeko ebyomurembe hamwe no mwanya rugogoma go kushomeramo ebitabo ogurukorebeka kurungi nirishangwa hangudo nyegendwa eyambarara isingiro odakakiro mutahuni ya kaberebe okumanya birukukiraho note mushanju 2 kaga na mushanju 32 kaga nemu Mbarara Institute of Health Sciences and Management. We strive for quality health. Iri zuba nzakutayire cyaro mufite utoshaka kuba kuriyo kwesima no kushemerwa Ombirabira inganda zitazi mwe na zimwe n'ibyanga bakabateranira hamwe kusharura ibishaka by'embere konkebere abakugu omukampani ya Movite bagitsere birungo byona omukintu kundeka mwana wanje takiroho kuteganiswa Movite habo nirwo mukushakira ibishaka bitari bimwe na bimwe okutambe ndwara zombere nkobhere okweyagura ombere gwona gubaje gubereshera omwana nabasa kwesiga Movite habo gel aloe vera avocado ningashe papaya Movite okweyesiga izoba ryona umunsi aho rukorora na senyiga biri kutishura ku rugahamuramwa ukabura ubusinje aho rukorora na senyiga biri kurabanisa mu izuba ryawe ukahendera utine cyo yogasire kandi aho rukorora na senyiga biri kurazo tabyame nitukwanjura Genacof DS Herbal Syrup eri kukozesebwa okujanja bo rukororo senyiga nakahehero za allergy hamwe no rukororo ruretwa asthma aho naho Genacof DS Herbal Syrup nekorwa okurwumbisha kabyite by'ubuhangwa ekirizibwa ba National Drug Authority kandi ninungi ahabwa batona bakuru Genacof DS Herbal Syrup nekorwa aba Gena Herbal Limited abakorire Covidex gishanjumba tundroge mbazigona omuyihanga obusasi kuburagumizemu shiruba habuzi bumushaho Gena Herbals ekayeme bazechishaka etine kabi wekozesa momo n'obuyina mani gokutunga ibanja juba hatari okuteganisibwa abasimu yawe imata star 1 star 5 hashi okurondaho ahamiringa etagemwe n'emwe eyokwehora obase kwehora akasente wona iwakendera kandi sente zako olyo noshashuta ibanja nobasa kwoniserezaho uri kukozesa momo advance ejo niyo momo amana gari kuretera kukiraho Nabaramsya ninye Didier Drogba omubaro gw'abantu abari kwingana emitwaro 25 bafero muri butandu hangutu za Afrika buri mwaka ekindi kinyarakiriza ahabo ko butandezi nizibasa kwerinda wabana utambura tameisho ahabonero oburiya ha muhanda kandi ureba aho rukuza yihare koze sesimu wabari umuhanda tambura harobaju urwo muhanda umukono aho imotoka zirukuruga banzo wetegereze je wabanoza kushara uruguto wabo uri ha muhanda kuraterebera jiru ebiru kwebwa twena turi namagara gitu twetantare butandu ahanguto za Afrika kayo okwe ombutumwa bw'abashubuzi ntugumizamo na namakuru agacencwire omuhandiki w'obureberezo bwa West Ankole Venerable Reverend Joseph Mweyunje yayoreko kushasha ombakuru stayo abari kugira ngo babire bakatesugwa cyarenga
abakristayo kushabwa kugira obwesigwa no baba ha mukoro go kusima no kwakira bebembezi babeji babusobo secondary school ero kushangwa muri Shema municipality obwo barukusima mu Kamaruhanga ebyabarabize mu byona wamutwakisha kuyamba kumukina cya futibiri ayongereho kisha ko hasizo z'abazingaye ariko nashamu na kuyamba ko kawari nageranda nakongera kandi ndakire turabire kushinzeni tujyamani turukutsinda ko bwato hadi mukibano kurura musindika urakomo tubona ngene ugatanga nange wona ndarahasi Reverend Mwayunje owakoro mukorogu yagaruka yarabura abakristayo okurekeraho muzego kutera abagenzi babe bukuru n'ebijinji ngo batatunga mukuru w'ishomero rya Busobo Secondary School Tembo Tiragana aine byashobora twansima ahabwe enkoragana nungi n'ekanisa hamwe n'ishomero ibyo nakora kubigitirana kituma wagira ibanja yo kugira ngo usime mukama kuba akurinzire yakwamagara yakutamurumo umurimo kugenda je nabwe tutaro horizon iyo utashemerere kusima mukama Mweyunje yatugambira ngo omwebembeze omurungi no ine kigambo cyo ko bembemberaje abandi kandi bakabiriza ekishimire kuba kikozwe bwa nyuma y'abeji batere birahiro byo bwebembezi hamwe no kume bihama by'ishomero ryabo omugandi abariso mu ncherize ya Orthodox bahigwa kureba ngo bari sentama za Mukamaruhanga no mutamagumwe hatari kukunda sente bakebwe cyo Ruhanga yabatomere kukora munsi haza Ruhanga cyo yabetire okwija kushoroze sente twine mwedini nyinge zenshubuzi tukwe zirumu oshoroze mpiha bulizobe mpihe oteka emikutu amativi oba kubasa kurabye sente oshoroza oyenda kombeka ekaro ya Ruhanga teka hwaga bakumana basindike sente tubakurebe kizikora ebyona byagambwa Archbishop wa Orthodox Church omuchange cy'amatembaga Africa Winkoras tumuhimbise obuyabakuriro mukoro go kwemeka Bishop Robert Baruku orabe nakora nko muhwezo we kandi mikoreji abo muri mutojo rubaro mu district ya Ntungamo nyenda mu kwateje itwenka Orthodox Church titwenegeza obusinzi naro kunywa maro tukwe tonka wano oganywe no kwegendesereza kandi oyete mwifubo oyete mwisitinisa tikwe wabuli bishop ngabona no jena no koreminana hatao politejo no wajenaga Reverend Father Robert Baruku owayemekwa ahabwa bishop kandi orabe nakora nko muhwezo watu muhimbise atire kiragano I promise to visit and watch over the flock, now confided to me after the manner of the apostles, and inspect with delicacy, and to exhort and inhibit that there be no supposition. Bwa nyuma ya Baruku kuhamebwa ashitamisibwa mu ntebe nka bishop gasha kwa Mike twacire na Dan basibwe mwebare abanyamakuru bituntugumizamu izoba rya nyuma bazyo dinare ya Ibanda eshohwize bigezo ebirukorerwa hanse yambara Archdiocese B2 ebirugiremo beresereho okwerarikiriza bwa nyuma y'amashomero okugwa kakasya hwenkomo ahabeji 12 benanshanjo nabana abashitamire bigezebi abeji gana 36 bonka nibo biziro mu idara ryo kubanza okushohoza ebigezo bya primuke bya dinare y'Ibanda ebirukorwa hansi yambara Archdiocese kukorirwa ha parish y'Ibanda kandi byebembirwa by'ubwegese korwa muri mbara Archdiocese na district y'Ibanda abeje mitware ebiri benanshanju nabana nubo bashitamire bigezo bikanda hari yaba igana 36 biziro mu idara ryo kubanza rushanju 20 biziro muri ya kabiri abasigara biziro mu idara rya kanana yu. The grading was lessened because of the poor performance, an indicator that
if they could have gone by the other previous grading, would have like 70-80% failing. Omuparishi mushanju za dinare yibanda amashomero 86 ngo gakozere bigezo ebi kandi amashomero agabantu buntu gakozere kurungi okusinga garuko yambweho government. The performance here, the private sector is still beating us down. Am I deceiving? We need to check ourselves. What's wrong with us? What is failing us to achieve to the expectation of the public? Don't we have what it takes to perform like the way they are performing? I was demoralized by the results of last year, period 21 in Division U in the whole parish. Just around 7 schools, 21 Division U. When I compared with the district results, the district had 18 Division U. The whole district, 91 schools. The DO and the other speakers will talk about it. If you look at the number of the ungraded learners, the number has gone down. Ungraded numbers. The grade U. Okutaho ebigezo ebi diocese yambara nebaneshwizima hamwe no kutebekanisa beji okora PLE. Failure is only permanent if we give up. But sort of that, it is a challenge. If you say, even if I try hard, this school will resign. That is that when you call it a failure. Omuparishi mushanju eyabo bare niye yebembire zindere kukoratirwe yanyabushye kandi yishongoro niye shembere. Omugande minyeta habwe cyanga cya burenge bwizoba barahiro kuronda bebembeza barabajwe cerenke minyeto kandi bakamanya bizibu byabo. But able, I can speak, I can talk for you, I can raise issues for you in Parliament. Once you send me there or once you choose me, or if we decide to work together. Ebegambiro ubwo abesimbiro kujwekera iminyeta hande ngo zitari zumwe na zumwe ubabire nibemurikira delegates okubaronda. I want to go and lobby what is there for us the youth and bring them back home and bring them back to the youth of Western Uganda so that we see how to can ntoyamba tutatu. Ombinta binyorekerire gukora ikintu cyo kubanza no keepinga NRM Youth League active. Kandi naba ninkozesa media nka publicity secretary umurimo go nimbasa gutambuza muno. This time around twenda turonde youth MP ora gumena zo parliament kandi akagarika hansi kandi ikindi cya kandi or informed because information is very paramount. No abantu ba discussing a policy affecting a youth. Konkore ba youth MP is not at the forefront of such a policy in parliament. Gasha kwa Timothy Mushabe na Sheikh Abdulatif. Mwebare abanyamakuru bito makuru agebye mizano enkuyanja y'abantu erizoba nubo bayitaba omukwiruka okwa Save River Rwiz Marathon okwabaho aho mu Rurembo rw'Ambara. Like this. Nabinzwa bo kurinda omujerogu no bwitwena. Itwe nkabakoze sebamizi konka nimwe abo mu community. Kugira ngo mwe na mizi nitwe tukora kintu tugakoze. So mwe tubaha umuringa go kugira ngo ohimuri mwena making sure ngo amizi mwagakoze saje. Wakwate ebintu bya plastic okabinaga iyo habona bikaetwa yago ikantara mu jera gwitu amizi gashika. So no bushazi bwawe uri muntu wena abembezi ba government abembezi abatori muri nshiba tekekorats. So message yanje kabeje ujangu reka tuyonje amahamba gitu tuyonje imijera yitu tutashuka mu buvera. Yes, thank you so much, madam. Yene tuyonje kutema imitega yice kugira ngo amizago so kabe ndashaba twata nise uburyo bwo buhanga. She wins herself 800,000 Uganda shillings. Okay, photo moment now. Let's all assemble up.
kare agwo ngo makuru agacencira gutwabasa kurundanara izoberi kandi agutwakusiyaho ahabwe cirecho banaga kusiyaho nde Elias Ritugusa amwe na Lois Gava obo rumo rwo bonero twendeze kurara kurunje. Eshaha zabishatu zechiro na You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Kubei Dondolo. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the My MTN app. Mushana Productions nekushibwaho Muju Hotel ino buhereza bwa restaurant yo murembe erukufungurira byo kurya nebyo kunywa binuzire uburaro burungi otwizitwa kunaba turi kutagata Omuprogaramu egi obuhabuzi bw'omuzire n'obwetagwa Mushana Productions.